أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله musidɓe an julɓe tedduɓe teddirɓe l'islam awon yettude o bajjo seniɗo wawɗo mo ronkata allah o okkorte hayse a torakimo wona non fere so o torikemo ha torikemo yo allah waɗu en yettoɓe mo wata waɗu en yeddoɓe mo musidɓe julɓe tedduɓe hande kadi en fotti ka duɗal meɗen ahlu sunna wal jamaa Bruxelles ka page meɗen Facebook ɗo laawol meɗen wowuɗo nyande be nyande à partir de 18h30 kon haray mi annonce ɗo à partir de haray jango Incha'Allah ko 19h woni ko fuɗɗota ɗen sabu tippagol waktu alansara o haray musidɓe an julɓe tedduɓe hande ko honɗum mi faalete andintinde ɗo ko fi menen ɓe yaccotoɓe heñotoɓe juulira wasi tawi hara joni gerto hino moɗude kaaba sa nani nde yewtere ɗo a deƴay ka julde ma kono ado mi natande yewtere nden mi andintina jama on ɗo fop alhamdulillah jama on hino wakkili moƴƴa heɓugol baraji umra ɗin ko honɗi woni ɗin ɓay makka yahaka hikka ko juulugol subaka ha gayna no yewtirɗen noon jottoɗon janto inde allah ha tigi tigi on nange fuɗa juula walluha haray mi andina on ɗon haray heɓi baraji hajju timmuɗo e baraji umra timmuɗo ɗen darɗe ɗiɗi ɗe juulata ɗon ko ɓuri fanɗude ko darɗe ɗiɗi ko ɓuri duɗude ko darɗe jeetati ɗen darɗe ɗiɗi ɗe juulɗa ɗon baraji ma hino fota wa honɗum kadi hara na joddi hajju e umra on tun wa sakkiɗo sadakaji 350 mi fellito sa waɗi ngal dewal ɗon jottagol ɗon ha juula walluha baraji ɗen darɗe ɗon ɗiɗi hino fota wasi tawi a itti sadakaji 360 woɓɓe inni no fota wasi a ittani kala teral wongal e ɓanduma sadakaji 360 sabu konko jottiɗa ɗon jantiɗa inde allah wirdiɗa ɗon juuluɗa e ɓurna ɗo insiniɗa ha nange fuɗi juuluɗa walluha musidɓe julɓe tedduɓe tawi gaccu ɗum fuuto en fi ɗoygol ɗum gasata ha ɗanoto fina tawa hiɗa ha tonjini e ɗanagol amma ngal nyallal ɗo singal feƴƴi ngal artata e ma ila yawmil qiyama kala nyallal kesal ngal yiwɗen ari ngal ɗon allah koye tagude ngal woni si nyallal ngal ari ngal noddayla ngal noddama winda ko angiyo kaarijo min ko mi nyallal kesal eto golla golle moƴƴe e an adomi yahude andu si mi yahi mi ruttota ko ila yawmil qiyama hanki hari ko juma o juma feƴƴuɗo hanki on ɗon o artata ila yawmil qiyama jon non kala ko waɗɗen hanki e juma kon ɗum seeditoyto e meɗen ma seeditanoyo e ma seedtoyo e hoore meɗen jon non si tawi hara waɗno ɗum ɗon hara heɓuno ɗin baraji ɗon ɗum ɗon tawede ka ɗerol ma ka mandakke ma moƴƴo yawmal qiyama si tawi noon a nangi e ɗoyɗi a ɗanino hanki hatta hande kadi hiɗa ŋuŋi ɗanoɗa hande hatta jango kadi haray hiɗa ŋuŋi joni noon ko ya eto nyande be nyande forsa jogoɗa wonki humma kon inna wonki mi sali mi immota ko ɗo si allah jaɓi fodde mi juulari walluha haray mi waɗa ɗon entre parenthèse landal ngal no lande ka jooɗiɗa salminɗa ɗon si tawi ko a jogiiɗo boobo ma fayɓe immagol ɗon sanzanoya boobo on ma moƴƴinanamo ko ñamata ma moƴƴinana paykoy koye arta jotto hara na neɓoygol bonnata hay hunde e anniye ma on ma sa jooɗike ɗon ha tawata a haton jini e sanjoygol heyɗintinoygol afwan salligi yaha salligoɗa arta ɗum ɗon kadi bonnata hay hunde e jonde ma nden ma sa jooɗike ka leydi ha tawi koyɗen ronki ñubagol ngol ma ɓawogol muusi angal ɓaragol ngol a immade jooɗo ka fotayje continue aɗon jantagol inde allah hay e hunde kadi bonnata e anniye ma on ko ɗum noon mi faltono andintinde
joni non musidɓe julɓe tedduɓe toɓɓere ko yewteten hande kon sifaɓe gomɗinɓe ɓen ineteɓe mumini en hiɓe jogii sifaji 6. sifa arano on mo Allah fuɗɗori on e suratul mu'minun o addi simore spécial o inni ko suratul mu'minun simore nde fi gomɗinɓe ɓen o inni qad aflahal mu'minun gomɗi dey malama ɓen gomɗinɓe ɓen a innay goɗɗo landiti Allah o inni ene Allah ko homɓe woni ɓen o inni alladhina hum fi salatihim khashi'un ko ɓen tawayɓe ka julde maɓɓe hara hiɓe deeƴi hiɓe yankini ko fi ɓeɗo wonɗe yewtude sifa arano e sifaji gomɗinɓe ko tawi nde hiɗa juula hara hiɗa yankini kala mouvement mo waɗɗa a accay ha o timma si immanoɗa kadi oya hara wona suu juuligo subboy rubboy Allah falaka ɗum hiɗen andi goɗɗo o arno naati ka juulirde nelaɗo sallallahu alaihi wasallam tawi nelaɗo no wuuri o hewti o juuli Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar o salmini o wari o hiwri nelaɗo sallallahu alaihi wasallam nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓe hiwriti ha ɓe gayni ɓe innimo irji'i fa salli fa innaka lam tusalli yilto fillitoɗa julde ma nden sabu julde ma nden nde timmari an a juulari taw o yiltiti kadi ɓay o yiltitike o juuloy kadi Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar assalamu aleykum no ya nanay goɗɗo ina joni habbela no mi juula heña ñaamen nden julde ɗon deregel ta mi juula heña ñaamen si ñaamete no jooɗi leere juulugol ngol yoni yew ñaama ha hara si yaha non juula sina ɗum heɓata yankinare julde nde ɓay o gayni kadi o ari o huuri nelaɗo sallallahu alaihi wasallam nelaɗo maaki wa aleykum salam irji'i fa salli fa innaka lam tusalli yilto fuɗɗitoɗa julde ma nden juula sabu a juulari ha timmi laabi 3 ka tammu o inni nelaɗo wallahi mi wawata ɓuri ɗum ɗo joni mi faala ya tindina sabu na mi ronki nelaɗo sallallahu alaihi wasallam e maaki wosa darike ko ya daro ha futodira janga fatiha on watta yiru kala ko newani ma e hoore ɗon si a gayni ɗum ɗon toroɗa ko koppi ha deeƴa sa gayni deeƴude janga subhana rabbiyal azimi nde laabi 3 ɓantoɗa inna sami Allahu liman hamida rabbana walakal hamdu sa sujji kadi janga subhana rabbiyal a'la o laabi 3 ha deeƴa sa ɓantike jamba rabbighfirli ɗum ɗo tun no wawa yonde ɗa wawi ɓeydude rabbighfirli warhamni wahdini wa afini warzugni wajburni wasturni warfa'ni ɗum ko hakkunde sujudu arano e sujudu ɗiɗabo si sujjitoya ɗimmo on sanelaɗo maki gerdani e julde ma nden fab ɗum ɗo par ce que ko suuɓo juuliri ko subbo rubbu joni noon nelaɗo sallallahu alaihi wasallam e maaki yewtere meɗen nden ko mi addani ɗum ɗo fuu ko fiyen waw deeƴugol ka julde meɗen ɓe inni wo innal abda iza qama yusalli wosi jiyaɗo on immike o darike fi juuligol wo utiya bi zunubihi kulliha Allah adday dondangal bakkatuji makko ko waɗi kon fop ɗi fop majji fa wudi'at ala ra'sihi wa atiqatihi bakkatuji ɗin adde ƴette ɗi waɗe ka hoore makko e ka dande makko bakkatu kala ko waɗɗa kon fuu sa naati fi juulugol Allah innay malaikaɓe yo ɓe addu ɗi fop ɓe yo waɗi ka hoore ma e ka dande ma joni noon si ɓe waɗi ɗon ko fi hon ɗum ɓe inni wo fa kullama raka'a aw sajada kala tuma nde tuliɗa ka koppi ma kala tuma nde sujjoyɗa bakkatuji maɗin ko noon ɗi samirta seeɗa ha nde ɗa gaynoya hara luttira hay e hunde e bakkatu joni noon hiɗa jogi dolle bakkatu si a turike ka koppi ko tak a ɓantike ko onno bakkatuji maɗi ngari laaɓirta sa sujjugol ma hara ɓantike ko onno bakkatuji maɗi laaɓirta a yi'e goɗɗo no juula waɓɓutu darɗe 4 hara o timminare miniti 2 Allah falaka nde julde nde falaka fewde timmari julde si ruku e sujudu on koppi ɗin ka koppi e ka sujudu jangugol fatiha si sellari haɗa julde sellari few turagol ngol ka koppi e ɓantagol ngol ka koppi sujjugol ngol e deeƴugol ngol hakkunde sujuduji ɗin no tawa e farillaji julde nde joni noon siɗa faala kala e meɗon faalaɗo bakkatuji maɗin si wengama ka hoore ma e ka dande ma ndeɗa juula haray ko honɗum waɗata ko ya timmin ruku on timmina sujudu on
tentini non si tawi hara ko antu woni julude. Si tawi a julnayi woni yimɓe, ne laaɗo sallallahu alaihi wasallam ko ɓe maaki idha amma ahadakumun nasu falyukhaffif. Si goɗɗo e moɗon himo almi yimɓe, himo julnude yimɓe, woyo raɓɓin ɗin. Fi hon ɗum, woɓɓe no ton hara ko nawnuɓe, woɓɓe no ton hara ko nayeɓe, woɓɓe gono ton hara ko heñiɓe joma haajuyi, woɓɓe ton hara ko seteɓe. Joni noon sa turike ka koppi, ko yawuɗa ɓantagol wo ko yawuɗa ɓantagol, heɓu subhana rabbiyal azimi, subhana rabbiyal azimi, subhana rabbiyal azimi nde laabi tati. Si tawi ko a almami, waɗimo laabi jowi. Sa waɗimo laabi jowi, ɓawo ɓen ko ɓe neeɓi o ko ɓe neeɓi, ndeɗa timmineya jowi, haray kamɓe kadi ɓe heɓi tati. Julde ma timmi, julde ɓawo en timmi. Haray no hulɓinani kala inneteɗo ko imam, no hulɓinani kala wonɗo e almade yimɓe, andu kala ɓawo en ko ɓe timminari kon fou. Si tawi ko a woni sabu ɓe ronkude timminde, andu haray koye bala ko arrondaniɓe on bakkata ko ɓe timminari ɗon. Mi darnira yewtere anden honɗum. Goɗɗo so immike o darike himo juulude, haray hino wayi wanowa compteur, no wayi wanowa montor, compteur ndiyam ma compteur courant ko anduɗen kon, ma ande kala machine wonɗo e turnude. Ka innuɗa Allahu akbar ɗon, Allah subhanahu wa ta'ala on o fewtima. Fodde hakkille maɗen no tabiti no deeƴi e julde nden, hiɗa andi mouvement mo wonɗa e wadde on, hiɗa andi ko honɗum wonɗa e jangude, andu haray baraji ɗin hino windede compteur on himo turnude. No hakkille maɗen oori ɗe iwi e julde nden, fuɗɗiɗa miijade fi facture, fuɗɗiɗa miijade fi probléme familial ji, fuɗɗiɗa miijade fi ko nafata lorrata, fuɗɗiɗa miijude probléme ballon politique ko natiri ɗo yaltiri ɗo, compteur on o darike. Ka o dari ɗon, fodde hakkille maɗen e artari e julde nden, o ala e demarude. O huɓɓiti wo kay tuma hakkille maɗen arti e julde nden. Nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki wa an laysa lil mar'i, alana dey neɗɗanke on min salatihi e julde makko nden illa ma aqila minha, sina yeru konko hakkille maɗe woni e julde nden. Beru ko hakkille maɗe woni e julde nden wo, ko beru ɗum ɗo windanaɗa baraji. Tanki hakkille maɗen ala e julde nden, andu a windantake baraji hay e hunde. Haray ko en wattan hakkil moƴƴa ko yewtere hulɓininde. Yon non no tawa e ko waɗata sabu ha hakkille goɗɗo deeƴa tabita e julde nden, go'o on taw wondugol e salligi ƴetta conci timmuɗi tis. Si min ni wondugol e salligingol ɗo heyɗintingol salligi ndi ɗo juula. Ɗiɗaɓum ɗum ƴetta juuɗe ɗen waɗaɗe ka hoore ɓernde ɗo fewnuga piɗɗoto ɗo wallinaɗe ɗon. No tawa e muɗum kadi ko addanayma yankinare nden, ƴettugol gite maɗen fixaɗe ndaraka wonɗa e sujjude ɗon. No woduno e sahabaɓe juulaynoɓe, hara ɓe andata wontirɗo ka ñaamo maɓɓe ma wontirɗo ka nano maɓɓe ko façon conci honɗum woni ko ɓorni. Kono ananay goɗɗo hino juula nenejo ma babajo, o salmina tun o ina mi nanigoy ko wi'uɗon kon. Mi darnira yewtere hande sahabajo goto ɓe yahuno ka jihadi, ɓe tufimo non, dagawal ngal non lutti ka koyngal, kono ko aade joginoɗo doole. Si ɓe inni yo ɓe ittungal so memminike, ɓe fuu ɓe waloyto to. Nelaɗo sallallahu alaihi wasallam maaki wo accitemo tertemo ɗon ha tuma nde o naati ka julde, o fuɗɗi juulugol. So fuɗɗike juldude, on waɗay kala ko faallo. Nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓe andi janganakoɓe maɓɓe ɓe. Nde sahabajo yewno hawi Allahu akbar, o naati ka julde, o naɓi fatiha on. Ɓe yahuno ɓe seeki koyngal ngal, ɓe operi ngal, ɓe itti njandi ndin, ɓe yaltini ndi, tawi o hay hunde o wawari santugol. Hunde o so'ari goɗɗum waɗimo. Kamɓe si ɓe darinoke juulugol, hiɓe andi ko woni yeeso maɓɓe ko Allahu subhanahu wa ta'ala. Ɓe ƴetta aljanna on, ɓe wattiramo ka sengo ñaamo maɓɓe. Ɓe ƴetta yiite ngen, ɓe wattira ka sengo nano maɓɓe. Ɓe ƴetta aduna e kala e porobulenji aduna,
ɓe wattira ɓaawo maɓɓe. Ɓe waɗa ka ɓe dari ɗon koye hoore ƴangal sirate ɓe dari. Hiɗa anndi siɗa dari e hoore ƴangal hiɗa lumbude, pellete a waɗay hakkille maɗe nga wonɗa e tippude ɗon, kulol fi wata yano. Si goɗɗo no juulude, ko non o haani concentrerade e nder julde makko nden. Si tawi ko Allah woni yeeso ma, si goɗɗo men immike ɗo yehi ka commune, ma yehi yidugol e président de la république, hay so tawi ko maire de commune on, pellete simo yewtudema, harayɗa ndaarudemo, harayɗa heɗitimo, hakkille ɗen hino ɗon. Téléphone ji fap harayno ɗannina. Ɗo non ko an e hombone yewtidude, ko on taguɗo kammoli ɗin tagi leyɗele ɗen. Anda kadi ko wonɗa e wadde ɗon nde julde, dewe ɗen fap ko julde nden Allah ɓuri e yiɗude. Dewe ɗen ɗe fap majje kaka hoore leydi ɗo ɗe farla si wona julde ɗen. Dewe ɗen ɗe fap majje sa aroyi yawmal qiyama, Allah ko aditotoma landade ko fi julde nden. Nelaɗo ɓe maaki sallallahu alayhi wa sallam, si Allah ndaranima julde ma nden, tawi julde ma nden nde timmi, nde regili ruku e sujudu, hino timmi, no juula e leer, fatiha hino selli, Allah no wawma yaafade bakkatuji ma luttuɗɗin fappo si wona shirko. Kono si o ndaari julde nden, tawi julde nden nde regilari, julde nden nde timmari, ruku timmari, sujudu timmari, fatiha sella, juulaka e leer, o ndarantama sa horuno, o ndarantama sa hajjoyno, o ndarantama si e zakkuno, o ndarantama sa ittuno sadaka, hay e hunde e gollal hande kadi ndaratake to. Ko ɗum nelaɗo ɓe maaki, ɓe inni honɗum, awwalu ma yuhasabu bihi l abdu yawma al qiyamati ko assalat. Ko jiya ɗon adete hasiboyede e golleji makko ɗin fappu ñallade darngal ko julde nden. Fa in salahat salaha sa'iru amali, si julde nden moƴƴi, haray dendagal ngal golleji makko ɗin kadi fappu boni. Yo Allah hon dando en julde men nden bonoyde yawmal qiyama. Musidɓe julɓe tedduɓe, neniraɓe tedduɓe, si goɗɗo himo juulude tentini onon neniraɓe ɓen, yo on tigi ƴettu conci timmuɗe, hay so tawi ko ya soodoy doluki molanangi, adda waɗangi spécial fi ko juulira. Sonnajo simo juulude, hara ko hono ndere dande makko nden ɗo yaltiti, Allah falaka julde makko nden. Wona teppe ɗen, wona hay e hunde, hana yaltitude e ɓandu makko no, simo juulude, si wona yeeso makko ngo. Haray wattani ɗum hakkil moƴƴa, no woodi neniraɓe juulayɓe, hara ko tikka hunku woni ko ɓe haɓɓi ɗo. Hiɓe juula teppe ɗen hino yaltiti, hiɓe juula juuɗe ɗen hino yaltiti, hiɓe juula ɓandu ndun hino e kene. Haray dey jaɓayɗo julde on, mo wonɗa e juulande on fiyo yoɓe, o inni o faalaka si tawi ko non juulirɗa. Amma gorko, awra makko on ko ma bayna surra wa rukba, ma ɗum mina surrati ila rukba, ko jogande maka wuddu haka koppi. Kono non inna allaha jamilun, Allah ko labaɗo, himo yiɗi ko laba. Sa darade juulugol yeeso Allah, ndaaru conci ɗi hoolorɗa ɗin, ɗi ɓurɗa yongitorde ɗin, ɓornoɗa ɗin, hawnaki no gasa Allah arsikama, ka natuɗa ka julde ɗon, sujja tun Allah ƴettitama ɗon. En mbara e heɓi battane moƴƴo honno, wa aqrabu ma yakunu al abdu min rabbihi wa huwa sajid. Jiyaɗo ka ɓuri ɓadodirde e Allah ɗon, kaka o sujji ɗon ka leydi. Ka sujjuɗa ɗon, ko ɗon an e Allah ɓurɗon ɓadodirde. Hawnake toroɗa ɗon, Allah ƴettitama ɗon. Mawɗo goto o wurno duuɓi 60, julde jama fuutaki mo ka juulirde. Nde imamu no ina takbiratul ihram, haray himo ɓaawo. Si wona ñande wotere, ɗum ɗon fuutimo, tawi ko on bakkato ɗon o huli, wota Allah lettirawmo yawmal qiyama. O mawɗo ɗo non o nawni nawnare, tawi o wawata hande kadi juulugol julde jama, o wawata yaade ka juulirde, sabuna o nawni. Ɓiɓɓe makko ɓen inni ko ayyo baba, duuɓi 60 e ko fawi, a mankari ka juulirde, hande a nawni, nawnɗo no jogii nganto. Kono o mawɗo ɗo wawa sifa an, ma sifa woɓɓe go ɗaɓɓay ɓe nganto hoy tun, gastirik memminike wottuma Suumayee hewti. Mawɗo on ko nun inni ɓiɓɓe ɓe, si tawi hiɗo yiɗila ko ɓuri e fanɗude, naɓe lan ka juulirde, mi tottiroya ton farilla Allah. Sukaɓe ɓen ɓe ari, mawɗo on yongiti e hoore oya ka ñaamo, e hoore oya ka nano, koyɗe ɗen hino dasade, haa ɓe hewtinoyimo ka juulirde. Ɓe naɓi darnde aranere, ɓe naɓi darnde ɗiɗaɓere, ka darnde sakkitore. Mawɗo on ka o sujji ɗon, imamu ɓanti, mawɗo on ɓantaki. Ko imamu salminoyta, ɓe ndaari ɓe tawi o mawɗo o laatinoke fure ka o sujji ɗon. Neɗɗo fo neɗɗo ko wuuri kon e muɗum, koye hoore ɗum woni ko mayata.
mo be men yo ndaar koye hoore honɗum woni wurde yo ande ko ɓuri hewde kon koye hoore ɗum Allah ƴettitatamo si dargal kadi darike ɗo joni kan nde wotere ɗo anni e ma on ɗo koye hoore o woni ko immintino e ma mi toriki Allah yo Allah okkan on fop moɗon battane moƴƴo lewru sumayendu yo Allah hollu en timmode nden onon jogiiɓe andeji keneji e gondoji yo Allah itta gonɗi onon nawnuɓe nawnare feñude e suuɗinde ma nawniraɓe yo Allah ndikkin on onon jogaɓe yo Allah jonniti on hoore moɗon onon maporɓe kaydiji yo Allah on okkoron kaydiji wonduɗi nafa e barki ko onon yoɓɓe Allah jarribori jawle yo Allah waɗu barki e jawle moɗon ɗen wurta ɓerɗe moɗon ɗen wawo gollangol diina kan gollano julɓe ɓen yangano ɗon hoore mon ko tawa yon jango mi toriki Allah ɓe Allah jarribori angal ɓen yo Allah okkorɓe arsike laaɓuɗo ɗuuɗuɗo dagiɗo waɗaɗo barki ya rabbal alamin kono yoɓe Allah jarribori gandal yo Allah waɗu gandal mawgal hara ko sabi Allah woni ko jannirton woni ko wajirton woni ko noddirton Allah yo Allah waɗu gandal ngal hara ko hujja wonande on na e hujja dow moɗon yawmal qiyama kono yoɓe Allah jarribori laamuji yo Allah arsiko on fewugol nunɗugol e hoore laamateri moɗon ndin ya rabbal alamin haray inchallah jango si tawi jon jango jaɓi ko honɗum woni ko yewteten en yewtay piiji sappo inchallahu yewteten jango si jon jango jaɓi ko ɓe innata kon mafatihul faraj saabije ngalu ko tawata ko du'a'uji ɗi foppu majji kala mo waɗuɗa no tawa e ko ɓeydata udditugol arsike bani adam ɗiɗo karamokojo goto moɓidiri ɗiɗo fop ko ɗiɗo feƴƴinanten tagi wore nden jango mi toriki Allah kala feƴƴinoyɗo nde yewtere ɗo li wajhillah yo Allah hon lumbinoymo sirate kala feƴƴinoyɗo nde yewtere ɗo li wajhillah yo Allah yarnoymo wendu kawsara kala feƴƴinoyɗo nde yewtere ɗo li wajhillah yo Allah hoɗindinoymo e nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam yo Allah yaafo en yaafo mawɓe meɗen yo Allah yaafo mawɓe Fuuta Jalo kala ko ɓe wopuno kon yo Allah yaaforɓe sabu yurmede kala ko ɓe hawrodirno e sawaba kon yo Allah yoɓirɓe natal aljanna hara ko jannatul firdausil a'la yo Allah okkoran en fop meɗen ko du'ano en ñande hewtani en tawata en wawana hoore meɗen en jango si tawi jon jango jaɓi ko wonno ɗo ko musidɗo moɗon Abdallah Diallo Bruxelles wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh